Kajing du ka syiknyar haklau sarkar kebadan hasnong molai phut muri galalong menta antar kumba khat asnemi ei ban kane kajing du ka hakapor rang terkhong kasun beneng kala dei na kajing penki ya katolong da kajing tmu bantan na katei katolong habau SP News Agency lale chakdei jaka badan ka syiknyar layo ban yakren ban kibriu basak jan ha ka khat atrik no pra hajar pesan kelapan sengau ba kane ka syiknyar ka du jendam nadu ba kta ya katolong da ka bobo ya pa balapalat pos ne mentah layat ko ba shwa ban kta ya katei katolong layat ko ba hoj ha ka potlang karit ka habaro atli kisyiknyar kawei gadon haneng berkawai gadon harum handai kim judu kendam kumba kalong menta handai menta la khat asnem tang poi ubnai rumpang keladu bat kansami biang dala de kapor slam ha benai jemang lane benai jeliu kene ka syiknyar la yarab shiboni pai ba no sosnong kamolai phulmori namar kitong di kisat jan ha kene cakan nadu mensyua bat kene kajingdu ko ha kapor rang terkong ka penlengo namar kidon hapok klau sarkar to mentang nya snap ayu iba badikong kidon batong halor kajingdu kane ka syiknyar hak por balarang terkong kasun beneng kan kena sayok pada hadu sayok slap yang itu kan hidu itu slap itu lah koi ini tempat yo itu lain tak kan teki ongane syua kam judu tementah dingga du wala aslam ta kane kajingdu ne kan nosnem e phila man kan mau nang baca sik ada di daerah nak tinggal yang apa ko bang daerah ini kadang mi dan dalam nak tentu sadu no nomor balik bagi pergi untuk tolong untuk kacak no ka de na si tulong ngene tolong untuk itu dah ne kidon atli ni jaka sajjan kan ni gawe teka du kloy kan ne du kloy ketiga we tay kaplan na makatay kalong kalong hapwa kaya kanya dito ni kalong hanggang ka kada ka du kloy kan tolong mensyua pat pengki tolong dengan me ben kan ya tamalong kalawit tolong menta ka du terkhong bet pedam kada du bet tentu dapat kong ni tinggal madam dong umsi di India asia kadang dia ke for badang ni kan sedang jual kan tu nilai dah gelado dah ada ke for bandu angin ni yo umsi tang dia kita juga pun ni yo ya umsi kata iban kata Islam bandu adi ni yo kadang Indo ni om tengam dalakan mo kan itu makanya speknya tinggal di ba ia pergi dia mau tan makanya gini tan nang ni mau supply sini senang ba nak dia pun cut no mau kembang gitu hendai gitu cut itu tu untuk lihat kita cak no saya minta lah so asnya me keladon bagadu sendan dari suatu potlang ro kami menjudu terus kowe gade atat kejing tangklau kan man senam gibre dia tempat dia stu no lagi tangklau keterkong kelawan lah ta kan ke keterkong klau teba dia pergi atat dia pun keladu nak